Your reckoning has come. What is this? Donald Trump akaba na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko hari hashize iminsi yivuga ibigwi bikomeye cyane avuga ko intambara Amerika na Israel bari bamaze iminsi bahanganyemo n'igihugu cya Iran yamaze kuba yayitsinda. Icyo Iran isigaje ari ukumanika amaboko gusa. Ibyo ni bimwe mu bintu byari bikomeje kugenda bituma uyu mugabo abantu benshi bamugarukaho, ibinyamakuru byinshi bigaruka kuri Donald Trump, ariko agashe yakoze ku munsi w'ejo niko katumye yigarurira imbuga nkoranyambaga, niko katumye isi yose imuhanga amaso, niko katumye abantu bose bamuteraho komenti. Uyu mugabo ngo ni Donald Trump yatunguye abantu ubwo yapostingaga ifoto yakozwe n'ubwenge buhangano, ifoto yakozwe na AI, ayipostinga ku rubuga rwe rwa True Social, aho yigaragazaga nk'Imana, akigaragaza nka Kristo. Uyu mugabo ngo ni Donald Trump yapostinze ifoto yigize nka Yesu ari gukiza abarwayi, aho ibi ari bimwe mu bintu byatumye abantu benshi bamutuka, abantu benshi batangira kumwibasira, abantu benshi batangira kumuteraho komenti mbi. Ibi bikaba byatumye uyu mugabo ngo ni Donald Trump abantu bamwegereye, abantu bamuba hafi mu buzima bwe bwa buri munsi, bamusaba kuba yatsiba iyi foto, kuko ubundi ubusanzwe uyu mugabo ngo ni Donald Trump ibintu byose akunda gupostinga ku mbuga nkoranyambaga ze, abantu bakaza bamwibasira, abantu bakaza bamutuka. Ibyo nibyo bimushimisha kurenza ibintu byose. Abashimishijwe nuko abantu byabababaje, yabashije kuba yababaza abantu bose bakomeje kugenda bamuvugaho. Ariko ibyo yari yakoze ku munsi w'ejo, uyu mugabo ngo ni Donald Trump akaba na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu baziho kugira ibikabyo byinshi, abantu baziho ko akunda kwigaragaza nk'umunyembaraga, nk'umucunguzi w'isi. Ibyo yari yakoze ku munsi w'ejo byagaragaye nko kurengerera cyane, nyuma y'uko hari hashize iminsi nanone uyu mugabo ngo ni Donald Trump akaba na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibasiriye Papa Leo wa 14 ubwo yamugaragazaga nk'umuntu utazi gufata ibyemezo, nk'umuntu udakwiye kwivanga mu bya politike mpuzamahanga. Byose Donald Trump yabikoraga anenga Papa Leo, kuba uyu Papa Leo yaravuze ko ibyo Amerika na Israel bakoze byo gutangiza intambara ku gihugu cya Iran bitari bikwiye. Ndetse uyu Donald Trump akaba yari yavuze ko ari buze kurimbura civilization yose ya Iran, akarimbura ibikorwa by'abaturage, akarimbura abaturage, ubuyobozi bwose bwa Iran. Ibi ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda binengwa na Papa Leo wa 14. Ibyo byose rero nibyo byatumye uyu mugabo ngo ni Donald Trump atangira kwibasira Papa Leo wa 14, avuga ko adashoboye, avuga ko iyo ataza kuba perezida uyu Papa Leo wa 14 atari butorerwe kuba papa. Ibi byose rero bikaba ari zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugwa n'abantu benshi, akaba ari inkuru zikomeje kugenda zigaragara kuri social media zitandukanye. Ibi byose ni ibikorwa Donald Trump akomeje kugenda akora, agaragaza ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana, ikibazo cyo mu mutwe, kuko uyu mugabo ngo ni Donald Trump abantu bakomeje kugenda bavuga ko afite ikibazo mu mitekerereze, ariko akaba nta rwego na rumwe rw'ubuvuzi rwigeze rumupima kugira ngo rubyemeze. Donald Trump iyi foto yari yapostinze ku rubuga rwe rwa True Social, yamugaragazaga nka Jesus, aho yari yambaye ikanzu yera, igishura gitukura, umuriro mu ntoki, afashe umurwayi mu gahanga, yigaragaza nk'Imana. Abanyamakuru bagerageje kumubaza ku bijyanye n'iyo poste, yababwiye ko yibona nk'umuganga, yababwiye ko yibona nk'umucunguzi w'isi. Aho ibintu Donald Trump akomeje kugenda akora, abantu benshi batari kubivugaho rumwe, nyuma y'uko bagiye mu biganiro n'igihugu cya Iran, ibiganiro by'agahenge kugira ngo babe bahagarika intambara, ibiganiro byabereye mu gihugu cya Pakistan.
bikaza kurangira Amerika inaniwe kumvikana na Irani ngo babe bahagarika iyi ntambara burundu. Uyu Donald Trump nyuma y'ibyo byose yafashe icyemezo gikomeye cyane, avuga ko agiye kuba yafunga umuhora wa Hormuz, nyuma y'uko Irani ariyo yari yarafunze uyu muhora, ikavuga ko amato yose azajya hanyura apakiye ibicuruzwa, apakiye peteroli, apakiye amavuta, azajya amanza gutanga umusoro ku gihugu cya Irani. Ibi byose rero Donald Trump yavuze ko bidashoboka, nawe agiye gutangira ubwato bwose buzaturuka mu muhora wa Hormuz bupakiye ibicuruzwa, akaba atabwemerera gusohoka. Yavuze ko nta bwato na bumwe buzinjira muri Irani cyangwa ngo busohoke muri Irani bugiye mu kindi gihugu. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ibibazo hirya no hino ku isi, bitewe n'uyu mugabo ngo ni Donald Trump, akaba ari we abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'udukoryo tudasanzwe akomeje kugenda akora. Akomeje kugenda yibasira abanyamakuru bavuze ko ibyo yakoze atari byo. Umuntu wese uri kugerageza kuvuga ko Amerika yatsinzwe intambara ikomeje guhanganamo na Irani, uyu Donald Trump ari kumwibasira bikomeye cyane. Ibinyamakuru byo muri Amerika byose akomeje kugenda binenga, ibinyamakuru biri kugaragaza ko Irani gifite igisirikare gikomeye cyane, ko Donald Trump nk'umuntu udakunda kugaragaza intege nke, umuntu ukunda kwigaragaza nk'umunyambaraga, we ajya kuri mikoro akavuga ko ibintu byose muri Irani yabirimbuye, igisirikare cya Irani yakirimbuye, indege za Irani, ubwato bwa Irani. Ariko abanyamakuru bo baba babibonye bakabona ko Irani ikomeje guhangana. Iyo bagerageje kuvuga ukuri, uyu mugabo ngo ni Donald Trump ahita bibasira, akagaragaza ko atari abantu bafite ubwenge. Ibikorwa by'uyu mugabo rero ngo ni Donald Trump, akaba na perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikorwa akomeje kugenda akora muri iyi minsi nibyo bikomeje kugenda bivugisha abantu benshi. Abantu bibaza bati ese ibintu biri buze kuba byarangira bite? Ese uyu mugabo ngo ni Donald Trump, ese ashobora kweguzwa? Ibyo byose ni bimwe mu byo mukomeje kugenda mwumva ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko uyu mugabo ngo ni Donald Trump bashobora kuba bamweguza bakamukura ku buyobozi. Ariko ibyo byose ni ukubitega amaso tukareba aho ibintu byose bikomeje kwerekeza, kuba akomeje kugenda afunga umuhora wa Hormuz, kandi peteroli n'amavuta bikoreshwa n'Ubushinwa hafi 90%. Murabizi ko Ubushinwa bubikura mu gihugu cya Irani. Abantu bakomeje kugenda bibaza niba Amerika nikomeza gufunga uyu muhora wa Hormuz, n'Ubushinwa buri buze kuba bwakinjira muri iyi ntambara, ubundi ntambara ikaba iy'isi yose cyangwa ikaba iy'akarere, kuko iyi ntambara yari irimo ibihugu bitatu, Amerika na Israel ndetse n'iki gihugu cya Irani. Ubushinwa buramutse bubyinjiyemo byaba bibaye ibihugu 4 biri kurwana intambara. Israel na Amerika bashoje ku gihugu cya Irani. So rero turakwibutsa gukora subscribe kugira ngo amakuru yose abari gucara cyara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ujye uyabonera ku gihe. Kura subscribe, ufungura akazugira kambere kuri all notification, nubisoza ukande like, uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, usharinge. Turakunda cyane, mu kanya turaje tubazanire nandi makuru agezweho. Turakunda cyane. After